Бадаем бачаҳо, имрӯз дери бачат видеои челленҷ соат 22:47 мода ирӯз шанбе запис мекунем рӯзи 26 ва дар аккаунти мо $1599 бояд имрӯз 1750 шава. Короче, чикор мекунем? Торговия сессия хелона сар мекунем. Иҷа ман настроит кардам уже торгови плани имрӯзара. Якам сделка бояд ай 15.99 сар шава аймо. Баъдам хедалчи рафтан мегирем. Получается, имрӯз мо фақат OTS актив дорем. Дар ҳамин OTS актив короче кору мекунем. Сарш мекунем. Рафтем парамона мекавем миёвем. Дар иҷа пара АУД НЗД OTS мақсади гап мега ки разворот шудагим. Низ хадеш канал трендай. Камтар опасния. Ягон позиция мекавем. Дар инем точка 1 дақиқа поён медорам. Ва 1 минуташа мебинем АУД када чӣ гап рафтестай. Дар иҷа восхадеш канал тренда. Агар айн иҷа медромадем боло, мақсад плюс монадаи свеча мегирифтем. Ба сабаби ки 5 минутач хеле ки мебинем моро чира нишон дестай, раз ва рота нишон дестай. Может быть ложная, может быть не ложная. Метавонам максимум ша обновить канам ва сделкаи мо намегзарад. Дар ситуация нагзаштан як баробар зиёд мекунем. Мақсад параи нав куфта сделка мекунем. Оз результати сделкамона мебинем. Чӣ гап шуданша 20 секунди дига мондай. Ва свечаи 5 минутаи моро чӣ хеле ки мебинем 1 минуту 21 секунд. Якам сделкаи мо пажар шуд. Яъне нагзашт. Ай қафои дигим сделкаон мешем. Дим сделкаон мешем. Дим сделкаон дар пара ятага поён медорам. Баъд алиш мекунем парара. Свечаи 5 минутаро 18 секундаш мондай. Вақти моро 28. Чорда 13 4 3 2 1 дим сделкарам ниудача ай қафои сем сделка парара алиш мекунем. Баъд сделка мекунем. Дар як валидни пара дар данди ситуация 1 дақиқа поён медроем. Ма як баробар зиёд накардам. Барои муддата як бора мондум. Иҷа низ хадяши тренде барои ҳамон куҷо гирифтем мо тарафи поён. Ва результатча мебинем чӣ гап мешава. Случаи ниудача мо уже дагони чандум намерасем. Ира мондем 170 мерасем. Лекин и по идею мегзара. Интернет сусти бадай. Омад обновить карт. Дальнейшим шагаш поён мешава. Ва мо изначальный депозит мефроем 7 6 5 4 3 2. Интернет часпидестай. Сделкаи мо ба плюс ба анҷом расид, яъне изначальный депозит. Дальнейшим шага мекавем ягон валютный пара. Ҳамин валютный пара созаи. Мақсади гап камтар уже айҷа даромадан опаснитар айда барои лична хидмат. Так нормальная нисходящий тренд. Да иҷа чӣ гапе. Да иҷа як 5 минуташа аҳамият медиҳем.
против тренда особо не хочется, барои ҳамон боло медроим 1 дақиқа. Свеча дар ҷои бучава сделкаамон дар ҳамҷо буд мешавад. аз хайяши трен гиҷу сделка даромадем тарафи боло иствестина ва результатша ждат мекунем 15 секунд пас. як чӣ гап шуд? Гузашт. Плюсмоно гирифтем. Далее шимшак мерем. Параро болиш мекунем. Далее локатсияро 5 минуташа мебинем чӣ гап рафтесай. Мода намешава и пара. Далее локатсия 1 дақиқа боло. ва результати сделкамонро ждат мекунем. ман я баробар заррани зиёд мекунам, 1 та дига боло медорам, барои чӣ ки дар ҷои пробои шуданаш вариатли пробой мекунам, яъне точка чишай поддержкашай. барои ҳамон случай агар вақт нарасидан, мақсади наим бояд вақтам идеально бураса. Ира обновить кард, пас стараться кардеса ки инами калидорро обновить кунад получается. ва далее шимшак уже боло мешавад. биён я тайга 2 дақиқа тарафи боло медорам ва ждат мекунам. Якам неудача, дуюмша ждат мекунем. инаи дуюмон 16 секундаш мондаи ва инаи 2 минутаи дигари гирифтагима. И нагзара, и бояд по идее воюро покриват кунам. дуюм дагон мондам, вақтмон нарасид ва 3 дагонмонро ждат мекунем. чӣ гап шудаша? агар пробой кард, уже чикор мекунем? Мо валютни параро пулни худ алиш мекунем. Далее шимшаки худмона айнаво месозем. мақсади гап дар дига валютни пара. секунд дига монд. аю қабоварӣ нест уже, барои чӣ ки свечаи мо 25 секунда и ҷа омада наметавонам, вақт намераса. барои ҳамон бояд боло мондем, бояд шимшакмона бибинем. дани локатсия 1 дақиқа боло. 2 дақиқа будай. сделкаи моро нагузашт. мо уже омадем чандум дагонда? 4 дагонда омадем. Я дақиқа боло медорам. и бояд разворот шава. барои ҳамон случай вақти инаи 2 дақиқа нарасидан, инаи ҳамаро покриват мекунад, бо идеално мешавад.
чиқали ки мебинем фақат разворот шудагия, мақсадига пробой шудаги нест айдани линия. Барои ҳамон унҷора 2 минут гирифтем, надидем, аҳамият надодем ва ине поёнгимона 1 минут гирифтем. Агар ки мақсадига ози поёнгимон нагзара, бологимон бигзара, получается мо ошибкаи грандиозӣ кардагим. 16-15 секунд шумо иҷара обновит кунам, вақти мо намераса. Энет диди гузашта, на? Ине сделкамон гузашт. Бо ине я сделкаи дигармон 80 мекунем, я 170 и бигзара, получается видео ба ҳами ба охир мерасад. ва чӣ хеле ки мебинем аккаунти мода уже $2000 шуд ва имрӯз буд рӯзи 26 торговица. Мақсад як сутка хоб рафтагӣ набудам, ба ҳамин сабаб может быть ошибкаи грандиозӣ допустит кардем. Як ошибкае ки мақсад дига калон ҳама чира вай мекард. Аккаунти мода 2000 мақсад мо и рӯзи 30 маҳкам кардем, рӯзи 31 маҳкам кардем, получается правильно, ва инаи рӯзи вая маҳкам кардем, 32 маҳкам кардем. анака аккаунти мода 2000 пага насиб иншалло рӯзи 27 мо бояд $2125 кор кунем. Ага шумо лайк, подписаться, дальше газоват мекунем. Дар панои Аллоҳ ку я бор вистен. Правильно? Ҳо, правильно. Сделку правильно. Ва дар инҷа минус мо нишон додисе. Мо чанда сделка кардагем обши? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Правильно. Вақти даҳумашда минус рафтагием, ине шо обновит нашуда, аккаунти мода $2000. Хайр насиб иншалло бо пага торговаться мекунем, кор мекунем дар панои Аллоҳ.